Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Tigayem Abuaya. Tampok kitang aldaw iti panakigasang-gasa ti mortal a hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Lano saan ka na makalungaw, Master Aguilos? Apay kid din na santa makalungaw. Nagdalyasat ta iti danom. Ngamsa na basta pa nagdalyasat. Lodikat, adda na balitukan a misyon ta. Misyon? May ramraman na katalagan iti amin nga aramid mo dito'y lobong miadaga, Master Aguilos. Gaputa si ka ni Wonder Bubod. Huwag nga ron. Agasam! Nakaskas daw ti kinataok. Ada nakitipan na kabali na kasi ti mortal. At kapuda ito'y kan ka, Prinsipi Aguilos. Basta saan ka ngaglablabas. Sana mapukaw ti panakabalin ana ikawaskin ka. Baba ni ti bilag ti angin. Ay sus! Iti da ito'y akalakay kon. Masangok pa'y ayat ti agpapanawa. Adamot naglakayan da taon Ala, tumakdang tan. Di tatakdang ti pagsaritaan ta. Kita manday ta masabat ta apadak abaket. Asawak nga ingot. Apay, asawak nga apira. Di mo ibaga nga apaumanay. Basta di na kuyawan. Saan ko nga apaan? Ay, pada ka senior citizen. Papanam. Tay barikas mo matday ta alat mo. Di taman nagsabangan. Di mo ko na nga inkaagbatok. Nakaibarikas kamot iti alat. Inaklaag ko rimas iti kapkap po iti narabaw apaset. Ay, piman ay ati pa nakabakit. Nabalo piman. Iso nga, anya ngay. Aganos ka nga may maisa. Nay, katkatawaan naksamot. Bakit apira? Ay, saan palina? Agkat katawa lang ni bakit ko gaputa maragsakan ken ka. Apay amaragsakan. Ngamen. Ay, ingot. Ha? Di nakman isa sa uwan, ha? Kaya't mo takukukan ka, ha? Ay, saan? Saan dungo? Ay, aguli magkang around. Oo. Aguli makakord. Kasta, kamom dagita bibig mo. Tama nga no padingal ngalan kapay. Ay na, narigatin ayatin maikuskus pil. Anyat daydaya mo do, ma'am. Ha? Mabalin mo madkati sumong ba? Sana kasta nga agwing-iwing ka. Siyempre, mabutengken kato'y under alakay mo, apira. Nalakaya ti mapadingal ngalan. Sigay, panawan kayo, pay. Ha! Hoy! Di ka kundi kan tiyaw! Palina! Nagasgasat ak nga dayong si ka! Gaputa si bibiyag paylaang ni ingot alakay ko! Mas tawakan ka, Master Aguilos. Apay, Wonder Bubod. Ani ayat igagara tayo tiday ti alugar. Inasurong tato'y karayan. Sa ita, kaya't ngag sublita. Iti da ito yung amin alugar ti agdinamag nga ayan ti Apon. Ti kalakayan Abuaya iti da ito arhyon. Kastaya. Imbag man tamon. Nakalipat ka manin ako, nak. Ay, Una niya. May saka nga anak ti di Diyosan dagiti amin. Ngam di mo sang kaibaga ti kasta. Kamang ano adan to, mangibaga, ngagmauyong ka. Ay, saan? Saan nagbauyong? Ad-ada pa ya saan nagkabaw. Nakainanahon. Sikangay. Sana ka na bannog. Ngam, pinalugudan kay di imbaga mga ginanata pa. Wanya, mapantangaro din? Wala. Natibker pay lang dagiti tumang ko iti sinalugan.
Si kalangamin ti pampanunutak. Hahaha. Anya? Ay, awanan ti maalak akap po. Talaga anakirang ang dagiti pakairanudan. Iti nagsabatan ti danumtam na'y kanapdan. Iswa pasurungak man to'y karayan. Ay, oray may sala ko maakap ko. Awan na ko rimos ko. Isa nga, agpasurungak ti to'y karayan. Barang ada maalak amabalin asida undit asuraw. Ay, di taman takdang ti pagnaa. Nadardaras ti panagpasurong ko. Ha! Anyaday siya'y nga unay. Toy, ato ti makamulang ditoy. Ada mangibagbaga. Ado ti makamulak di kasurong. Agpasurong akpay. Masidag ka dito'y danaw, dito'y surong. Dagayam danaw dita. Ay, nalabit anak no itilamos ti danaw. Ay, uray tada ikot ko. Adda pagsayot ko itilamos. Nagdali na ay ti danong iti danaw. Kaya't naasawan, adalom dayta. Ayan ti agpukpukaw itay. Awan mo tao dito. Ayan mo! Sika nga agay-ayab itay. Ha! Ada nagtampisaw iti asidag tido adadak kalabataw. Ha! Ada rukib iti nagbautan tido adadak kalabataw. Di ta ka iti ayan tinagpukaw itay. Ayan mo! Sika nga agay-ayab itay! At daak dito'y masidag ka. Nagisao, ngamapay ajak makita. Umasidagak, matulungan naklakit ti dayta. Ay, tumapukak. Uray ta narabaw laeng mo't dito'y igid ti danaw. Ako, kita. Anak dito makalamas. Ito'y ayan ko. Mapnutalat mo. Mamati ka kanya. Wan! Mamati akan ka. Iso nga umasidagak di taayan mo. Apay asaan nga agpakita da itang agsasaw. Nalaad nga taa-tao. Uno, adda nga ta diferensya na. Kat mabain no adda sa bali ang makakita. Aglamlam nga ta iti day taarukeb. Ay, atita, asidaga kon. Tatay tantirukib. Angam, apay nga awan mo ti makita. Ayan mo! Sino ka kaday? Apay adi ka agpakita. Kayam ta. Ay uwan Saan ka nga ibilang agayam no sa anak ko maanamate? Kan imasidagkan ka. Ngam gaputan na mati ak iti imbagam. Kat imasidagak dito'y pagtataudan ti busis mo. Agayam tangarong. Ayan mo kaday gayam. Tuyak. Ay, higante buhaya! Ay! Ay, bonita! Apay nakapanimid ka dita arsadanan ti agdanyaw. Awan pa'y niinang ko na naapira. Ay,
Siguro akat nalmasan iji napadan na. Awan nga ta tinaalan na akapaw. Iso ang naglamasan. Ay. Maragsakan kayo no kas na tinapasamak nana? Ta sino ay ati kabusor asa na maragsakan. No dadakas sa mapasamak iti kabusor na. Dakas ka talaga ina apira. Ay ne. Kagura naksama. Kagura kaitan. Tadakas ti pampanunutom kiniinang ko. Tabasol ko ka din no pudno analmaus. Basol na tasana nagananad. Saan analmas ni inang ko? Ala, kat. Sapay la ko maa. Ha? Apira kamot nga anak ni Palina. Inak man lang. Apay nga minamay ka. Madandalagan akong kiniinang ko. Iso nga inaksurutan ni Jay sabangan inton madamdama. No awan tupay. Nakaidaak dito'y igit di karaya. Ay, malagip kon. Natalimudaw ako, hindi nakitaktigan ti abuaya. Ayan nan. Dito. Pinunuhon to'y alat mo. Agsautihigan ti abuaya. Nakasabit kadagiting ipon na ti alat ka. Agkayong ta. Iso, pinunok to'y alat mo. Itinaimas asiyahon. Nagdadakul abuntyak. Udang. Ken adapay nayon na asuso. Alaamon, tinakasabit nga alat mo. Iti pamarang nga aking babaang ipan ko. Kat agawid ka na. Ha! Nasingputak abaya. Gapot, kanasingput ka na isan dito'y teritoryo. No kasta. Agyamanak, gayam abuaya. Agyamanak, iti ado. Prinsipe Agilos, delikado dagita anak biyag. Juan, Wonder Bobot. Nagrurungsot ti langada. Ay, sos. Ay. Agalibta ka, Wonder Bobot. Didigraan tayo da. Patayin tayo ka? Saan? Karbangan da matyagya. Didigraan talang ida. Tapno agbalinda na singpet. Kadagit ida tuma na biya. Atay ka telepokog. Anhom ida? Buyaam, Wonder Bobot. Ay, sos. May palpal lang hatukdan. Ay, na! Ang karababtogan iti kadaratan, kendaga. Parang madidigradan. Na, Babaan iti pan nakaiwas-was da. Sada may baltog iti daga. Agsagana ka, Wonder ay Bobot. nakangangadan. Ay, Sanda na didigra. Ay. Sidon, Ay, sakmalan na siya na. Lumaban ka, Wonder Bobot! Makipinig sa akin, kawaya. Kapay adangran na kami. At sanda kayo nga Master Agilos! Tulungan na! Yak kabalanan! Sos! Hay, nagsasarunodan ngayong baltog mo, Master Agilos. Ay, sandan nga kot-kote. Nataydan sa amatan. Sanda na tay. Hay, Makapuot dan to. Ket agbuteng danton nga agdangran iti padada na biyag. naditigrada nga tan. Nadidigrada man, sumagmamano dalaeng. Adu pa'y tikas kadakwada abuaya. Isong adulat tadag iti agdangran abuaya. Ala, pumanaw tan dito Wonder Bobot. Papanantan ngay. Mapantay iti purok. Kasarita tadag iti tao.
Imposible na ita nga ibagbagam, palina. Adakit din buhaya agayem ti tao. Adda, di mo nga min nakita. Dagiti linaon ti alat ko ti pamaneknek. Apod no dagiti imbaga. Ala, bonita anak. Ilutom dagito yun tamangan tantaon. Mabisina kon. Uninang. Alaman nga raw, tay nakmat ijay ibagbagam ang nakakitaam iti gayim a buhaya. Inakmat ang pakamal iti sida. Hoy, nuag paiso nga da buhaya iti day taarogay. Rumor ka, ta ikamulan nak iti sida ay. Asido ka. Ako namlan. Asido. Inkamulam ka now, jay padak abakat. Saan ka mamatay? Nga mamati ako, no ikamulan nakmat. Alan, ikamulan nakmat. Darasam ka na'y, makasidsida ako, ni tidakkel alamas. Nagloing kan. Tangsit ka, abakat. Anusan kan nga alunkunan, uray nakulbot ka. Mabayagan ti busog ko. Kanarigat kalakit niya marunaw iti buksit ko. Alipongpong. Karkarna day ta, alipongpong. Yulam ti nalunun mo a tao, buhaya. Ano niya? Yulam adagos. Karbangan na matiagbiag akasken ka. Satan tuag sarita. Ala, yulamon! Ito, anyat gapo na api na yulam kanyak. Dayta nakulbat abakat. Apay ngay nga damotan kulapot kon. Agyaman ka, ina bakit? Tayin yula na kapay to'y buhaya. Ita, denggam tirason na, no apay asinakmal na ka. Anya? Natangsit dayta abakat. Ha? Nabayagan apal paliiwak dayta iti purok da. Ha? Naapal dayta. Mananao. Dakas ti aramid na. Iso nga imbes nga ikamalak akas iti inaramid ko iti pada na abakat. Anasingpat. Sinakmal kon uray na kulbat. Ay no kasta. Naggapo ako ni iti bitukam. Inyulanak. Ngam si bibiyagag pailaag. Ay, kababain. Nakaungar ka, babaan ti pan nakabalinti angin, ina bakit? Ita, nangag mo ti rason to'y gayem a buhaya. Agawid kan, kay tagbalbaliw kan. Ay, kababain pa yan. Naimimbagla ko man na dinak inyul ula, buhaya. Kababain. Natangsit ka. Agawid kan. Di mo namnamaan nga ikamulan ka. Awid. Nangag mo, ina bakit? Agawid kan. Magawid kan! Nangag mo timbagana. Gawid kan! Ngala, may nagawin ako. Agbalbaliwan day jay. Ala, kasta pa'y, gayem a buhaya. Panawan da kan. Wonder bubod, agsublita matan itinagapwanta. Master Agilos. Ay, babay, gayem buhaya. Gamin, yay! Ditan gagayem, tinagdibusan ti istorya at tampok itangal daw. Iti pan nakigasang gasa ti mortal a hero.
Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kanitima direksyon, Mary Jane Castro. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon